Ngomuringo gwo kujaguza okwetegeka kwihanga abaturo mu Rwanyangwe Kashonji bayigitana bebembezi okurinda obuhangwa bw'ensi. Tumihirwe Frank chairman w'entebe kubanza Rwanyangwe yasima enkora y'okukwatanisa n'okurinda ebyo buhangwa bw'ensi omu kyanga kyabo. Rwanyangwe mukatuleetera entunguka egiye kutubyarira emiti mu kicweka kiitu. Omushana ogu ni mwingi, abantu mwena mutwetenga kubyara emiti n'aha myanya yiitu n'omu maka gaitu n'omu mataka gaitu nange. Rero tukabaasa kurwanyisa omushana ogu ogurikuza munonga tukateera ensi yiitu ekeoma munonga. Charles Bateekateka chairman wa Rwanyangwe Sacco omu bigambo bye yashobora ku ebyo buhangwa byasiisirwe omu kyanga kyabo ekibareetiire okuteerwa omushana gw'amaani. Ensozi yiitu na Kirukura yiitu n'ensi erikwoma tugitwiremu konka twena nitureeba ngu tukatema emiti twabura kubyara emiti, twatema emiti twihamu amakara konka ensi yaguma erimwere. Mbwenu nk'abebembezi twine kugaruka omu bantu tukabeegyesa ngu tutuhikire kuguma nitushiisha nk'oku twasiisire. Collins Nyangaro we nagira ngu n'obujunaanizo bwa buri muntu okurinda ebyo buhangwa. Tuneyongera kwoma, season zino zeyongera kuba unpredictable, abantu tubakimanya obu barahinge na n'obu batarahinge hagwa obutonde bw'ensi kuguma nibuhinduka. Kandi twe nk'abantu ensi neyitu nitwe turi responsible kugira ngu twagirwanaho twagikuuma. Mbere n'okubyara emiti n'ekintu kikuru n'obujunaanizibwa bwa buri omwe, kandi egy'emiti ekiro nitubyarira izooba omuri Rwanyangwe n'ey'okubizusya ngu nakuturaaruga aha etagumire project ya Kashonji Farmers Sacco kureka ebe project ya buri muntu wena. Twine amasikoros omu bigambo bye ashobora kubateekaho entebeekanisa egi y'obuyonjo kurwanyisa ebicupa bya plastic hamwe n'obuveera obwijwire omu tawuni yaabo. Twiga members biitu aba Rwanyangwe n'abandi boona kugira ngu babyare emiti, kandi omuri ekyo twatamu na cleaning y'etawuni kwegyesa abantu ngu obucupa nibubi na n'obuveera bashemereire okureka ahabw'okuba twine obwire obu twine enjura ensi yoona eyomire. Mwenu members biitu tubashaba ngu babyare emiti nangwe twareete emiti mingi munonga. Bwanyuma habaho omupiira gw'omukago ahagati ya Rwanyangwe Sacco n'abatuura. Amakuru agagasha kwa Ian Kankwasa aha bwa Tayari West.